салом бинандагони гиромӣ, пешниҳоди шумост барномаи иттилооти хабар аз телевизиони Баҳористон. имрӯз дар барнома омодагӣ ба даври чоруми озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноӣ, арҷ гузоштан ба суруди миллӣ дар муассисаҳои таълимӣ, таъсиси маркази инкишофи нутқи кӯдак сари вақтист. шарҳи хабарҳо. озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ ба даври чорум расид. ин марҳила дар китобхонаи миллии Тоҷикистон сурат мегирад. ҳамкорони мо аз рафти омодагиҳо сюжет таҳия намудаанд. даври чоруми озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноӣ бо иштироки 127 нафар 11 декабри соли 2019 дар китобхонаи миллии Тоҷикистон сурат мегирад. барои номинатсияи озмун аз ёд кардану хондани ашъори бачагона ва аз ёд кардану хондани осори адабиёти ҷаҳон 4 толори барҳаво бо шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. من از روی نامیناسی از یاد کردن و خواندن آثار ادیبان جهان برآمد میکنم و زیاده از 100 ادبیات از ادبیات جهان و بغیر از آن باشد یعنی از ادبیات معاصر و کلاسیک نیز یعنی با خبر میباشم و یعنی مینداری صمیمی خویش را پیش از همه و سرپرستانی که در این ساحه ما را دستگیری کرده میرسانم. من امروز خیلی خوشحالم که همچون نماینده از ولایت مختار کوهستانی بدخشان در آزمون جمهوریوی فروغی صبح دانایی اشتراک میکنم. من پروانه عوادل را با خواننده صنف دی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 2 ناحیه راشقلم می باشم. از روی نامیناسی خواندن و از یاد کردن اشعار بچگانه برآمد میکنم. من مینداری خویش را به اساسگذار صلح و وحدت پیشوای ملت محترم ماملی رما میرسانم که برای ما جوانان چنین آزمون ها را تشکیل میکنند و ما میتوانیم در چنین آزمون ها دانش خود را سرخل دهیم. бояд қайд намуд ки дар марҳилаи ниҳоӣ аз вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон 10 нафар, аз вилояти Суғд 34 нафар, аз вилояти Хатлон 40 нафар, аз ноҳияҳои тобеи марказ 22 нафар ва аз шаҳри Душанбе 21 нафар дар назди ҳакамон дониши худро месанҷанд. در آزمون جمهوری فروغ سوپی دانایی در نامیناسی از یاد کردن و خواندن اشعار ادبیات بچگانه در دور شهری سالار جای دوم گشتم و زیاده از 150 کتاب و زیاده از 180 افسانه و روایت ها و چیستان ها میدونم. با من در این آزمون پدرم بسیارتر به من کمک کردند. آزمون با من این یک باز کوشش غیرت باز بسیارتر زحمت کشیدن برای کتابخوانی و تماما وقت خود را به کتابخوانی صرف کردن را با ما پیشنهاد نمود و باز با آزمون برای ما بار دیگر اثبات کرد که کتاب باز در حقیقت گنج بی‌بهاست، ثروتی تمام نشونده است. من باوری دارم که از دور چهارم غالب می آیم. боиси қайд аст ки масъулин тамоми шароитро барои ширкатдорони озмун муҳайё намуданд то китобхонону китобдӯстон дар ин озмуни сатҳи баланд ширкати фаъолона намоянд. тавре мушоҳида карда шуд, омодагиҳо ба ин марҳила дар сатҳи зарурӣ ҷараён гирифт. ба ман дар озмуни фуруғи субҳи доноӣ муаллими фанни забон адабиёт устод Абдуллои Фуриёр расонданд ва ман миннатдории худро баён мекунам ки чунин озмунҳо барпо шуда истоданд ва ман зиёда аз 150 китоби бадеиро мутолиа намудам ва дар номинатсияи аз ёд кардан хондани ашъори бачагона иштирок меварзам. ёдовар мешавем ки ин озмуни сатҳи ҷумҳуриявӣ бо ибтикори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳандозӣ гардида дар он тамоми қишраҳои ҷомеа иштирок намуданд. пас аз марҳилаи чорум беҳтаринҳо муайян ва ғолиби озмун дониста мешаванд. суруди миллии Тоҷикистон аз рамзҳои давлатие маҳсуб меёбад ки бояд тамоми қишрҳои ҷомеа ба он арҷгузор бошанд. ҳамакнун дар муассисаҳои таълимиву томактабӣ пеш аз оғози дарсҳо онро қироат мекунанд. ҳамкорони мо дар ин самт аз шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ сӯжа мода намудаанд. суруди миллӣ яке аз муқаддасоти миллӣ ба ҳисоб рафта, он аз ҷониби Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 7 сентябри соли 1994 дар даврони истиқлолияти давлатии мамлакат қабул карда шудааст. суруди миллӣ ифодакунандаи орзу ормонҳои халқи тоҷик буда, он аз тарафи шоири халқии Тоҷикистон Гулназар Келдӣ эҷод шудааст. қироат намудани суруди миллӣ ва ба он арҷ гузоштанро аҳли маорифи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон аввалин шуда иқдом гирифтаанд. суруди миллӣ ҳар субҳ аз ҷониби хонандагони
муассисаҳои таълимии рақамҳои 93 ва 94 ноҳияи Синои шаҳри Душанбе дар сатҳи хуб садо дода, сипас соатҳои дарсӣ шурӯъ мегардад ва хонандагон бо иҷро намудани суруди миллӣ худро фарзандони бонангу номуси ин ватан тасаввур карда, дар донишандӯзӣ ва ифтихор аз ин ватан доштанро эҳсос менамоянд. суруди миллӣ чӣ қадar ки ба ҳамагон маълум аст, ифодагари давлат дар арсаи байналмилалӣ мебошад ки аз ҷониби садҳо қаҳрамонони миллат бо як замзама, бо як ҳиссиёти ватандӯстӣ, рӯҳи ватандӯстӣ замзама карда шуд ки ин барои мо як ифтихор аст ки мо тоҷикему, тоҷикзодаем. ифтихор аз он дорем ки соҳиби суруди миллии тоҷикон ҳастем ки дар арсаи ҷаҳонӣ моро бо давлатҳои дигар пайванд месозад. вақте ки суруди миллии мо дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ, дар муносибатҳои бурунмарзӣ садо медиҳад ва парчами ҷумҳурии Тоҷикистон ба боло меравад, мо як ҳисси барои мо ҷавонон ин як ҳисси ватандорист ва барои мо тоҷикон ин як ҳисси ифтихор аст. бояд қайд намуд ки ҳар мисраву бандҳои суруди миллӣ пурра ба ватану ватанпарастӣ бахшида шуда, инсониятро ба сӯи адолату дӯстӣ ифтихор намудан аз муқаддасоту арзишҳои миллӣ равона месозад. вақте ки ҳар рӯзи мо бо садои суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз мешавад, боиси ифтихори бузург ва фарҳмандӣ аст. аммо дар дунё ҳазорҳо садову сурудҳо вуҷуд дорад, аммо ягона суруде ки мардумро якҷо мекунад, инам бошад суруди миллии кишвар аст. бояд қайд кардан зарур аст ки суруди миллӣ дар сафарҳои расмии пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон дар кишварҳои дунё бо як тантанаи хоса садо медиҳад. имрӯзҳо халқу миллати моро дар арсаи ҷаҳон мешиносанд, эътироф мекунанд, зеро мо соҳиби рамзҳои давлатдорӣ, соҳиби муқаддасоти кишвари худ ҳастем. мо имрӯз ифтихор аз он мекунем ки соҳиб давлат, соҳиб забон, соҳиб ихтиёр ҳастем ва чун дигар халқу миллатҳо мо муқаддасоти худро дорем, дар баробари парчаму нишон суруди миллии худро дорем. бояд тазаккур дод ки дар ҳақиқат суруди миллии мо самимӣ эҷод шудааст. дар ҳар як мисраи суруди миллӣ шукргузории халқу миллат ба Тоҷикистони азиз, ба ватани маҳбуб ифшо мегардад. дар замони соҳиби истиқлолии мамлакат барои хонандагон муассисаҳои нави таълимӣ бунёд гардиданд ки ин ба пешрафти таълиму тарбия мусоидат карда, ҳамзамон таълимгирандагон ҳуввияти миллӣ ва рамзҳои давлатиро аз синфҳои поёнӣ то хатмкунандагон аз ёд дониста, онро чун як ҷузъи ҷудонашавандаи ҳаёти худ медонанд. чунки суруди миллӣ дар тамоми чорабиниҳои мактаби садо дода хонандагонро дар рӯҳияи нек ва ахлоқи ҳамида тарбия менамояд. суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон рамзи давлатӣ, соҳиби ихтиёр, демократии хуқбунёд, дунявӣ ва ягона, ифодагари дӯстии пойдори ҳамаи халқу миллатҳои кишвар мебошад. эҳтироми воло ва донистани суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон вазифаи муқаддаси ҳар шаҳрванди кишвар аст. мо ҳар рӯз дар маҷлисҳои пагоҳи рӯзӣ суруди миллиро замзама мекунем ва инчунин дар маҷлисҳои нисфи рӯзиам ва инчунин мо дар дарсҳои тарбиявӣ суруди миллиро вобаста ба он ки дар хонандагон водор намоем ҳисси ватандӯстиро, мо ҳар дарсҳои тарбиявӣ онро ба хонандагон корҳои фаҳмондагӣ мегузаронем. тавре маълум аст, суруди миллӣ чун парчами давлатӣ муаррифгари миллати тоҷик дар арсаи байналмилалӣ маҳсуб ёфта, дар он тамоми орзу ормонҳои миллати тоҷик таҷассум ёфтааст. иқдоми маорифчиёни вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон оид ба замзамаи суруди миллӣ пеш аз оғози машғулиятҳо ва дарсҳо дар муассисаҳои таълимии вилояти Суғд ҳамаҷониба дастгирӣ меёбад. зеро суруди миллӣ ҷанбаи бузурги тарбиявӣ ва худшиносиро дар худ таҷассум мекунад. мо насли ҷавони кишвар, сокинони хуҷандшаҳри Бостонӣ иқдоми пешгирифтаи маорифчиёни вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшонро якдилона дастгирӣ менамоем, зеро ин иқдом метавонад ки боиси боз ҳам баланд гардидани ҳисси ватандӯстию хештаншиносӣ, ғурури миллӣ, худогоҳии миллии насли наврас ҷавонони кишвар бошад ва гузашта аз ин суруди миллӣ ки ифодагари нангу номуси миллӣ, ифодагари ормонҳои халқи тоҷик, ифодагари
тамаддуни созанда ифодагари таърих ва фарҳанги кӯҳани аҷдодии миллати мо мебошад, метавонад ки барои дар рӯҳияи ватандӯстию хештаншиносӣ тарбия ёфтани насли наврасу ҷавон ҳамаҷониба мусоидат намояд. дар пайравӣ ба хонандагони муассисаҳои таълимии вилояти мухтори Коҳистони Бадахшон, муассилини мактабҳои шаҳру навоҳии вилояти Суғд ҳамарӯза дастаҷамъӣ суруди миллиро қироат намуда, баъдан ба омӯзиши дониш машғул мекарданд. дар муассисаҳои таълимии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба суруди миллӣ ҳамчун муқаддасоти давлатӣ эҳтиром ва арҷ мегузоранд. маорифчиёни вилояти мухтори Коҳистони Бадахшон бо ин иқдоми наҷибонае ки пеша карданд, бори дигар исбот карданд ки мардуми Бадахшон як ҳисси баланди ватандӯстӣ дорад ва нисбати тақдири давлату имрӯзу ояндаи миллат бетараф нест. Ана ҳамин иқдоми маорифчиёни вилояти мухтори Коҳистони Бадахшонро тамоми маорифчиёни ҷумҳурии Тоҷикистон, хосатан вилояти Суғд самимона пазируфтанд ва имрӯз дар амал татбиқ карда истоданд. Ва ман ба маорифчиёни вилояти мухтори Коҳистони Бадахшон муроҷиат карда ва умуман ба тамоми мардуми вилояти мухтори Коҳистони Бадахшон муроҷиат мекунам ки ана ҳамин иқдом, ана ҳамин ташаббусе ки шумо кардед як боиси сарфарозӣ аст, як боиси аҳсан гуфтан ба шумо аст ва мо ҳама ҷониба ин иқдомро дастгирӣ менамоем ва дар бари шумо ҳастем ки ана ҳамин иқдом абадан дар тамоми ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ гардад ва боиси баланд гардидани маърифати ҳуқуқи ҷавонон ва тамоми шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон бошад. аҳсану офарин ба маорифчиёни вилояти мухтори Коҳистони Бадахшон. Ман ифтихор аз он мекунам ки дар саросари ҷумҳурӣ мардуми вилояти мухтори Коҳистони Бадахшон бахусус омӯзгорон ин ташаббуси созандаву яъне раҳнамонкунандаи мардумро ба сӯи ояндаи ободу дурахшон яъне пешниҳод гардид. Ин иқдоми наҷиб ки аз қалби мардуми ватандӯсту ватанхоҳи вилояти мухтори Коҳистони Бадахшон имрӯз берун омад, ман воқеан ҳам ин шоистаи ҷонибдорӣ ва пуштибонӣ аст. дар суруди миллӣ таърихи дирозу дастовардҳои имрӯз ва фардои дурахшони ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври назаррас инъикос гардида, ҳангоми қироати он дар дили хурду бузург муҳаббат, садоқат ва дӯстдории ватанро бештар бедор мекунанд. суруди миллӣ суруди миллат аст ва аз ин хотир замзамаи он ифтихор ва сари баланди ҳар як фарди ватандӯст ба шумор меравад. аҳли зиёи вилояти Суғд ин гуфтаҳои болоро ҷонибдорӣ мекунанд. дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва муассисаҳои томактабии шаҳри Исфара низ иқдоми пешгирифтаи маорифчиёни вилояти мухтори Коҳистони Бадахшон гарму самимӣ истиқбол меёбад. хонандагону омӯзгорон даст рӯи дил гузошта бо ифтихормандӣ ва қаноатмандӣ аз ин сарзамини биҳиштосо суруди миллиро ҳар саҳар қироат мекунанд. ман зодаи шаҳри Исфара аз номи тамоми мардуми шаҳри Исфара миннатдории худро ба мардуми вилояти мухтори Коҳистони Бадахшон мерасонем ки бо ин иқдомашон мардуми вилояти мухтори Коҳистони Бадахшон собит намуданд ки Тоҷикистонро хеле дӯст медоранд. ягон қаҳрамонон, ягон варзишгарон ки дар дигар ҷумҳуриҳои дар дигар давлатҳо рафта ғолиб меоянд дар мусобиқаҳои варзишӣ, суруди ҳангоми ки онҳо ғолиб меоянд, суруди миллии мо садо медиҳад ва онҳо бо ифтихор ҳатто ашки шодӣ мерезанд. онҳо бо ифтихор парчами миллатамонро боло мебардоранд. вақте ки мо ҳамин суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистонро қироат мекунем, дар вуҷудамон як ҳисси ватандӯстӣ дучанд мешавад, як рӯҳу равони тоза мегирем. тавре ки мушоҳида мешавад, муаллиф дар суруди миллӣ аз номи тамоми мардуми Тоҷикистон хитоб мекунад ки диёри арҷманди мо ба бахти ҳамин миллати тоҷик сари ту ҳамеша баланд бошад ва саодату давлати ту эй ватани маҳбубам бегазанд бод, зеро сарбаландии ватан ин бахти бузурги ҳар як соҳибватан аст. суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ки ба қалами шоири халқии ҷумҳурии Тоҷикистон Гулназар Келдӣ тааллуқ дорад, яке аз муқаддасоти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ратифи нишону парчами миллӣ ба ҳисоб меравад. аз ин рӯ бо мақсади дарки ин муқаддасот дар тинати ҳамагон пешниҳодоти маорифчиёни Коҳистони Бадахшонро дастгирӣ менамоем. зеро ин таҳияест ки бо мисраҳои диёри арҷманди мо оғоз мешавад. саропо шукронаест аз зиндагонии осудаву бо фароғати мо. эҳсос кунед вақте ки шумо саҳар ба чашм мекушоеду суруди миллӣ мешунавед, як рӯзи шумо равшан мешавад ки диёри арҷманди мо ба бахти мо
سری عزیزی تو بلند باد. چه محبتی که روبروی وطن میگوید. مثلا یک نفر روبروی وطنش میستد تو مادر یگانه ای میگوید، تو عزیزی ما هستی، من تمام وجودم را به تو نثار میکنم. زنده باش ای وطن تاجیکستان آزادی من. تو تاجیکستان من هستی، تاجیکستان آزادی من هستی. من تو را دوست می‌دارم. یک محبت نامه که در برابر مادر، در برابر پدر، در برابر وطن، در برابر سرور کشور، در برابر پرزیدنت تاجیکستان هر یک نفر جوان اظهار می‌کند. من تبریک میگویم. با نظرداشت اهمیت بزرگ داشتن سرود ملی در تربیه جوانان و نورسان، معارفچیان ولایت مختار کوهستان بدخشان قرائت سرود ملی را قبل از آغاز مشغولیت و درس‌ها در مؤسسه‌های تعلیمی جاری نمودند که امروز در پیروی به این عمل نجیب معارفچیان شهر پنجکند، استرافشن و ناحیه کوهستان مسجد تشبثکاری نشان می‌دهند. باعث تحسین و سرفرازی است که مردم کوهستان مختار بدخشان اقدام سری وقتی را پیش گرفتند و به تمام مردم تاجیک پیشنهاد نمودند و قابل دستگیری هم هست این اقدام مردم کوهستان مختار بدخشان. و ما معارفچیان ناحیه کوهستان مسجد این اقدام را دستگیری نموده و در تمام مؤسسه‌های مکتب میانه ناحیه کوهستان مسجد این چیز را عملی خواهیم کرد. و این سرود ملی است، سرود ملی وطن ماست. باری دیگر میگم آفرین مردم کوهستان مختار بدخشان و چنین یک اقدامی سازنده. اهل معارف، اهل ضیا و اهل فرهنگ ولایت مختار کوهستان بدخشان یک تدبیر بسیار نیک را پیش گرفتند که این به خودشناسی کودکان و نورسان و جوانان و نمایندگان تمام قشرهای جامعه نگرانیده شده است که باید با سرود ملی افتخار کنیم. این سرود دیگر شعر یا آفریدی یک سخنور نیست، بلکه آن سرودی تمام ملت است، تمام خلق‌های ساکن تاجیکستان است که با آن افتخار می‌کنند. سرود ملی سراپا پیام است، درود است، آرزو و آرمان نیک است و همین تشبث نیک معارفچیان ولایت مختار کوهستان بدخشان راه اندازی کردند. یعنی پیش از آغاز درس‌ها در مؤسسه‌های معارف به طور زنده خواندن سرود ملی را به راه ماندن، من گمان میکنم که واقعا هم قابل دستگیری و پیروی کردن است. ما خوانندگان مکتب پرزیدنتی شهر بستان اقدام گرفته معارفچیان ولایت مختار کوهستان بدخشان را دستگیری میکنیم. پیروی به استاد گلنظر کلزی کرده یک شعر نوقلمانه خود را نوشتم و انشا کردم که آن چنین است: توی دیار ارجمند به بخت ما تو سربلند، عزیزی و چو مادری سعادتی تو بگزند، وطن 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 زیهی وطن زیهی وطن. زی تو سعادتی ابد نصیب ماست، تو هستی و همه جهان حبیب ماست، حبیب ماست. زنده باش ای وطن تاجیکستان آزاد من. این آرزوی همیشگی ساکنان تاجیکستان صاحب استقلال است. با صاحب استقلال گردیدن کشوری عزیزمان، دولتداری ملت تاجیک کلاً تغییر یافته. با دستگیری اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، تاجیکستان صاحب استقلال صاحب رمزهای دولتی گردید که تاجیکان را جهانیان با مقدساتش اعتراف می نمایند. امروز در تمام مؤسسه‌های تعلیمی کشورمان از جمله وادی رشت نیز معارفچیان ولایت مختار کوهستان بدخشان را دستگیری نموده، چون رمز احترام و صداقت و مقدسات ملی پیش از آغاز مشغولیت‌های فنی هر صبح با اشتراک خوانندگان و آموزگاران مؤسسه‌های تعلیمی سرود ملی را با شکرگزاری از دوران تنج و آسوده با حس محبت به این وطن آباد و زیبا قرائت می نمایند. زی دوری زمان ها رسیده،
суруди миллии ҷумҳурии тоҷикистон яке аз муқаддасоте мебошад ки аз дурии замонаҳо чуноне ки дар худи суруди миллӣ таҷассум ёфтааст зидурии замонаҳо расидаем ба зери парчами ту саф кашидаем. яъне ин ҷо дурии замонаҳо тамоми он бурдубохти ки миллати тоҷик дар тӯли таърих дидааст ва аз сар гузаронидааст ва бо он ифтихороте ки дар зери як парчам ҷамъ омада ва ҳамзамон ин ҷамъомаданҳо ки таҷассумгари ваҳдати миллӣ аст дар суруди миллӣ дард шудааст. дар ноҳияи Рашт баробари муассисаҳои таълимӣ инчунин муассисаҳои томактабӣ низ ин иқдом роҳандозӣ гардида тарғиби суруди миллӣ аз овони хурдӣ дар ниҳоди тифлакон ҳисси дӯстдоштани ватанро бедор мекунад. дар тарбияи насли наврас дар рӯҳияи ватанпарастӣ ҳифзи арзишҳои миллӣ садоқат ба миллат ва эҳтиром ба сарзамини аҷдодӣ суруди миллӣ нақши арзанда мегузорад. барои номунанги мо ту аз умеди рафтагони мо нишонаӣ ту баҳри ворисон ҷаҳону ҷовидонаӣ хазон намерасад ба навбаҳори ту ки мазраи вафо буд канори ту зинда бош эй ватан тоҷикистони озоди ман. воқеан суруди миллии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун муқаддасоти миллӣ аз гузаштагони мо ба мо ҷавонон мерос мондааст ва мо ҷавонон намегузорем ки хазоне ба ин навбаҳори миллати мо берасад ва мо онро чун гавҳари чашм посу азизу гиромӣ медорем ва ба наслҳои гузашта низ боқӣ хоҳем гузошт. суруди миллӣ яке аз рамзҳои давлатдории тоҷикистони соҳиби истиқлол мебошад ки аз рӯзи қабул ба сарвати бузурги халқ табдил ёфта онро тамоми қишрҳои ҷомеа бо муҳаббат ва садоқати бепоён нисбат ба ватан тараннум менамоянд. ту модари ягонаи бақои ту буд бақои хонадони мо мароми ту буд мароми ҷисму ҷони мо зиту саодати абад насиби мост ту ҳастиву ҳама ҷаҳон ҳабиби мост зинда бош эй ватан тоҷикистони озоди ман. бо пайравӣ аз ташаббуси маорифчиёни вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар муассисаҳои таълимии ноҳияи Лахш низ барои арз гузоштан ба муқаддасоти миллӣ омӯзгорон ҳамарӯза машғулиятҳо ва ҷамъомади пагоҳи рӯзиро бо садо додани суруди миллӣ оғоз менамоянд. барои нам гуноми мо ту аз умеди рафтагони мо нишонаӣ ту баҳри ворисон ҷаҳони ҷовидонаӣ хазона мерасад ба навбаҳори ту ки мазраи вафо буд канори ту зинда бош эй ватан тоҷикистони озоди ман. ба хотири пешгирӣ аз амалҳои номатлуб ва роҳ овардани насли имрӯз ба донишомӯзӣ дар литсеи интернати президентӣ барои хонандагони болоёқати шаҳри Душанбе вохӯрии кормандони ҳифзи ҳуқуқ бо хонандагон доир гардид. идомаи матлаб дар сюжет таҳия гардида. дар литсеи интернати президентӣ барои хонандагони болоёқати шаҳри Душанбе барои пешгирӣ намудан аз ҷинояти қонуншикании ноболиғон вохӯрии кормандони ҳифзи ҳуқуқ
با طالب علمان برگزار گردید. در جمعیت مذکور خوانندگان، آموزگاران و والدان اشتراک کردند. اینچنین اشتراکداران ابراز داشتند که از قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند 8 سال سپری شده باشد هم، ولی در این سمت نیز پیشروی‌های نظررس به چشم نمی‌رسند. در 9 ماه سال روان از طرف نابالغان در شهر و نواحی مملکت 638 جنایت به قید گرفته شده است که این نسبت به 9 ماه سال 2018 97 جنایت کم میباشد. ولی سال روان متاسفانه از جانب نابالغان به خصوص خوانندگان و دانشجویان مکاتب تحصیلات عمومی و عالی مملکت سطح جنایت‌های وزین از جمله زخمی نمودن همسنفان و همسبقان رو به افزایش نهاده است. وظیفه اساسی خوانندگان و دانشجویان خواندن و دانش اندوختن است. مرکز انکشاف کودک و رشد بروقتی از مؤسسه‌هایی است که در دوران صاحب استقلالی کشور در شهر و ناحیه‌های مملکت تأسیس یافته‌اند. همه روزه در این گونه مرکزها کودکان به آموزش فرا گرفته می‌شوند. تحصیلات تا مکتبی یکی از زینه‌های مهم در تعلیم و تربیت کودکان به شمار می‌رود و آن برای انکشاف همه‌جانبه کودکان نقشی کلان دارد. فعالیت داشتن مرکز انکشاف کودک در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 64 دهه سرچشمه ناحیه فیض‌آباد قدم اولین است در تعلیم و تربیت کودکان سن تا مکتبی ناحیه مذکور. مرکز انکشاف کودکان یک نمود مؤسسه تا مکتبی تعلیمی میباشد که نگاهبین انکشاف، تربیت و بهداشت کودکان از سن 3 ساله تا 7 ساله را بر راه مانده فعالیت آنها را تامین می‌نماید. وظیفه‌های اساسی مرکز انکشاف کودک تامین محیط بی‌خوف برای سلامتی و انکشاف کودکان، حفظ حیات و سلامتی کودکان، تشکیل فضای دوستی و مهربانانه در بین کودکان و پدر و مادران آنها یا شخصان آنها را عوض کننده، تامین انکشاف ذهنی، روانی، اجتماعی و جسمانی کودکان میباشد. مرکز در دایره برنامه دولتی رشد مؤسسه‌های تحصیلاتی تا مکتبی و میانه عمومی خصوصی برای سالهای 2014-2020 عمل می‌نماید. ما الان در این مرکز 60 نفر کودک را به این مرکز جلب نمودیم و کودکان با یک شوق و هوس بی‌اندازه که تمام تجهیزات در اینجا هست، در این مرکز هست، آنها از این چیز استفاده می‌برند، خرسند هستند. پدر و مادران نیز بسیار منتداری میکنند. در مرکز به کودکان مشغولیت‌های گوناگون می‌گذرانند، از جمله تشکل تصورات عادی‌ترین متمتیکی، انکشاف نطق، آمادگی به سوادآموزی، شناسایی با طبیعت، سرابسازی، گلمانی و بازی، فعالیت در اساس اصول‌های فعال تعلیم، کارهای فردی، دوکسه، گروهی، سوالگزاری و نقل از روی رسم بر راه مانده شده است. استفاده ثمرناک این فعالیت‌ها به کودکان امکان می‌دهد که مهارت فردیشان را انکشاف داده برای زندگی و حل مشکلات آماده گردند. در شهر خوروغ بنیاد دانشگاه دولتی خوروغ به نام مایانشو نظرشایف ادامه دارد. انتظار می‌رود که این بارگاهی معرفت آشیانه ساخته شود. همکاران ما از رفت کارهای ساختمانی سوژه آماده نموده‌اند. در دوران صاحب استقلالی کشور با دستگیری و غمخواری به اندازه اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر و نواحی ولایت مختار کوهستان بدخشان دهها انشاءات تعینات اجتماعی و اقتصادی، فرهنگی و ورزشی ساخته مورد بهره برداری قرار داده شده ایستادند. از بس که ساحه معارف در سیاست دولت یکی از ساحه‌های مهم و افضلیت‌ناک ارزیابی گردیده است، عین حال در برابر دیگر انشاءات ساخته شونده بنیاد بینای نو تعلیمی نوآشیانه دانشگاه دولتی شهر خوروغ به نام مایانشو نظرشایف دوام دارد. ساختمان این انشاءات از ماه می سال 2018 آغاز گردیده، کارهای بنیادی در تخانه به اتمام رسیدند و در تالار ورزشی، مجلسگاه، کتابخانه و بایگانی با مرام جریان دارند. در اینجا زیاده از 20 نفر مسکونان شهر و نواحی ولایت با جای کار موقتی تامین گردیده، مزد مهنت آنها از 1500 تا 2000 سومانی را در بر میگیرد. مبلغ گذار ساختمان دیرکتر ساختمان انشاءات حکومت دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بوده، پودرچی اساسی جمعیت دارای مسئولیت محدود شریف شایسته می باشد. برای ساختمان بینای نو دانشگاه دولتی شهر خوروغ به نام مایانشو نظرشایف در مرحله اول مبلغ 60 میلیون سومانی جدا گردیده است. ساختمانچان عین زمان به ارماتور بافی، خشتچینی و بتون ریزی در مجلسگاه این درگاه علم و معرفت مشغول بوده. مساله ساختمان از قبیل خشت و آهن و فلزات سری وقت از شهر دوشنبه دسترس کرده می شود. بنیاد چنین بینای خوشطرح و زمانوی برای دانشگاه دولتی خوروغ شهادت آن است که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان، خصوصا اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بر رشد ساحه معارف دقت ضروری روانه گردیده، برای
барои дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва худшиносии миллӣ тарбия намудани насли ояндасоз шароитҳои беҳтари фароҳам оварда мешавад. Чунин ғамхориҳои ҳукумати кишвар ҳайати омӯзгорони донишгоҳро водор месозад то таълиму тарбияро дар сатҳи боз ҳам беҳтар ба роҳ монда мутахассисони баланд ихтисосро мутобиқи талаботи бозори меҳнат омода намоянд. бинандагони азиз, ин буд хабарҳои рӯз ки манзуратон гардонидем. шумо метавонед дигар барномаҳои ҷолибу диданиро аз сомонаи телевизиони Баҳористон www.tvb.tj дастрас намоед.